Karatu tuthia watu inanusia maundu makonetie uwemi na ini muthenya ni wa umuthi twenda kunenea yolwa undu tona kuema viugo kana herbs na spices thini wa ukamba witu nundu wa kwitha ni siende na kwikanesa masoko wibo na andu ingi ni maminite ulika thini wa uwemi na kekoni cha umuthi twina mweni witulo kwitha itwelesia na tona ulika thini wa nema yika ata na ni ata tona ukwata soko ni kana ukethia ni twauma uwemini wa mbemba na mboso kilevinda na twaima sindu ingi itona kutunenga vaita mbeange ni twa manonu tona kusiongela lato kana value addition ni kana ukethia ukwati nawo ni twethiwa nawo na indi ni twenda kuigwa mawoni maku kana makulio maku kwisela ili tukenda imwe 5 namba yitu ya Tomani Mukuvi kana nolike thini wa page to ya Facebook ila ni Mutongo TV kana kwisela thini wa channel kitu cha YouTube kila ni Mutongo TV /FM official na indi kanitho chemweni witu watabie eta wata na aumeta ba na eka hata na indi wamukita hata na karibu sana na mukita nesa na ni Mutonga Muveani kwitha nina kwata mwana wa kwitha Mutongo TV. Karibu sana. Yes, nikana tunena nisiovo wa herbs and spices. Nye kwa masieto nitawa Mark Chalo. Umo wakwa ni wa Mboni, Makueni. Na ne mutaalamu wa uimi. Kana la tutonometa agronomist. Nithe twenditho kuma wiosu in the last miaka 3. Asante. Yes. Tambi yobau ni chaukila cha tumie Mark wenda ulikanthini wa maundu ma uwemi nundu na usisya uyo Gen Z na ingi ngeoya uwemi mama yendete niwo ndona kwasia pena kindu aswahili meta kinaya ba na you ni tona kwasia neta opposite of expectation in English ndio nakuputa hata lakini nye ni elewe ilobi by the way na ni elewe ilobi poka time na bika around twasi class 8 kana class cha nana twa thame ya mesiene yuko ya musiyu na oniende na kumanana na andu mamusi na kumanana na environment ila yegukumusi na kwate busoya kuthio kethia one of my uncles eta Titus Kasumbe na ni wandethisia muno ndo nibona kwatie inspiration actually nibona kwatie inspiration nona kai muthangani be kendo na uimi wena kendo na ila wangeleisie oundo uimi uetae paita bate na struggle ninaende iwe muno ni kumana ni chau like ni thina mwau we katika market yitu sana ta employment market nondo mabinda maingi wethia either anarika ingi kana Gen Z aingi mena lack of employment kana maina mawea ayuna izia nethea aingi mamona mo mayendeto kwatanga muthanga na izia nethea menda ikalobisini so nasia nye ningo kwatanga muthanga na nondo muthanga ucio no uo twie withacia kizazi kila kibitu na no uo kwithio na kila chukite nethia paupe on opportunity na nende nondo ni nendete environment nzeo kana ni nendete miti nendete malao kundukwile nasa na sia nengolikana noemi nikana on dissolve environment niona kindu ndono kwata mondane na indi ngindana asomea agriculture katika Lukenya University nikana ni professional ndikaemeyu ta ndukaemeo kitumbo yu mananga nwekwele wondu kwetie na indi nditethia andu alangi. Asante. Yes, asante. Uthukuma Zawiri Foods Zawiri Foods nawo na meka hata Zawiri Foods ni company ndona kwasia isiaitwe ni
ni NGO yetawa Enview na tho Enview wia wayo witha ne kumantha thinola kwa kizungu tuwita systemic kana waisia wethia ndie kwetio sumbua ni kindu ta climate change no ise climate change kisumbuite indi yonde na yuke kaisa kikethia kila kitumite kwithona na ubandiliku wa hali ya anga ukethia yani mbuondo tunakwata ati ondo tukwata kwina mawali kumanze wethia kwina mawali kumanze so what kana kila meka ni kumantha undu matona ubika ground kana undu matona ubika kula kwi mwene nthi mekali matethesie like sana madili na aimi ala nini nondu matethesia alangi ni matona kusoma kuma pau nondu peke ndo tita ripple effect kaindo kambe yao panini kakasonga kaendete mundu aona kindo bana akaona kisongete ko Enview ya isia yethia ndini kuendea na kwanangika na wethia nimeumantha solution matona kutethia ene nthi ata ko maete wethia nimeupartner kana mena ngwatanio na company ile ingi si bunde asia kendo tweta regenerative agriculture kana kusio cha muthanga ko kube so kwisila kusio cha muthanga aini mabunde wa ondo matona kwema mate otumia ndawa nondo sindu isu no ciitumite ozo si kwananga muthanga no si kwananga muthanga na yu aimi alama na kwatie buso ya usomethwa kipindi ni kila kuokie organizations imwe ta isu wethia mena production yoni kwambia kwingeba ukethia mena ngethambinge kwa kuwe alafu niwese yu etha mena ngethambinge na mena leuyanite wao na wonge matona kutama kakwata kindu yu Enview nayo yaisia yethia nitukwenda company nitusobia company ikatethea cia muimi kwikata kuta sindu ila mekwema matumite nzia ila itesia utumia ndawa isia cia chemical kwa pau ni boza wiri foods ya umile ile na kila tweka ayu twena sindu twita value chains kana maundu ala tutethea cia muimi kwika ketha ni mumea kuma kubandane kuethane ngina tukatwa sokoni chuni cho zawiri tweka pa Makueni. Asante. Zawiri mwevo okamba te Makueni na obisi wito nondo Enview ne etawa venture building company mena company mingi nondo te ona sister company kana te na company inge sio kuna weonge lakini or the same nola wito lakini o tofauti kidogo sindo ni tofauti idete deal na herbs na alange medil na sindo ta maembe kuongela value addition ya maembe na chao kwa hiyo you for example yutaithia wenda kuka yubalatwe te katika ofisi wa Shambani Pro nondo no amwe maito na mekonoma ndo ala twende no kuna. Asante. Karibu. Muthenya no muthe twinene ayulwa herbs na spices kana viungo kwa tuelesio sio yini myao kwa kikamba kana withie ni twaelewa na kauni ni sima si twa maki kamba no twitha tutena mo lakini tuelesie ila twasia viungo yo twinene achao ila twasia herbs kana spices neneze pewa mimeo kolia yini myao na ndona kuelesia kwa kuvenga sia herbs ne mumea ne kamumea kaimea kupituka kiwango cha futa ile kana itatu kuambata naona alafu kedha katumika the green part kana matomayo ni moma kodha au tumika na wethia ni mimela itona kusovya ndawa mimela utona kwikia ona leune na waisia spices on the other end ni kendo tandulo you wethia tofauti ya herbs na spices ni ila tweta yani
concentration ya flavor yunde zenda na kwa siata lakini twasi ikindu tandulundu eso compare na kindu ta ginger nondo isusi ombe ni spices aya na ndu compare na kindu ta kindu aloe vera nini zini twese aloe vera keluma ni herb yeah kwamba tunenga mithembe ingi ya herb keluma ni herb pe herb ingi twita oregano pe ingi twita thyme kana lemon thyme pe ingi twita lemongrass na yo lemongrass ni kwatia aimiamu nitamena yo nondo nitalama iyane matu niele ila mekirikia wa tamayane chaini ni kwatia aimiamu ni nonete already nitamana inayo kwa mino time ni kwata yita wa nie kuyo dafai kikamba ndi sita wa exactly lakini wa sia dafai akamba ni maile yawa nego bena muthembongi wa buto no kwata kana ukamba wito you ithieta zawiri herbs ila tukwetie kutethesia aimi kupanda ni ila twikite research tukamana herb eno moimyo abanda mbua ona ikauwa nai no herb isu no yumesie ukethea akakwata okaluo kanini ka kuongelela ka umikeep alive kana ka kuendea na kumitethesia ukethea ni herb itona kukitana na mowau kana itona nwese herbs imwe sina ninunga sina muke very strong ukethea ona pe midudu tesa kwithia pe midudu tesa uthengea chao pala pe mesu pala mete ndania ni herb kana ni spice ndania nayo ni herb yes nondo titumia matu nondo isu andu ingine mamesi so spices watu ya ndolo na ginger kana tangawizi isu ni spices spices ingine siba spices zingi tutona kwasia okay nondo majorly you spice ila idie to ikitali to promote kwa wingi ni tandulo ona ginger timu no but kwa kube wendo mana spice ni mumea utumia either mwi wawo kana muthamba nondo peo spices utumia ukita usiolia maybe kama muthamba ukatumia kiloenda vuvu naende ndoloende isu nisio majorly tutona kuwasiani tudiliana sio asante na uimi wa herbs na spices wili hata ile mbetani ya ukamba na nuende na kwikanesa nitwithitwe twe ground kwa miaka twasie tunambi around last year na ela nalikile nambi obokomana na zawiri nithe nditembelea aimiala methitwe mathima na ninonete herbs isu yekanesa muno na yithumesia ukethea kweli actually ve muimi umwe ninatembeleie ngaliko cia itangine ala twise itangine baya no nabandite ndulu na mbuela inapetite ile navelet ya paya ithela mwai wa tatu wa kana bana pau na ndulu esu kuma mbua yathi ndamenyithia ingi for example nona lakini nethe ndulu esu ithumesie no yangiline ona kwanza yetelete okiini kana yetelete o mbua yoke for example ni kumaanisha herbs hii nisithumesie muno makuweni na ninonete itethia iminondo nengeithie tena soko tiko katika harvest tamino ketha tikanenga muimi chake na twimatethesia at least kumana undu matwana kuisuvia munango nikana withie nisiongela produce mwende na kuima herbs siva makuweni herbs ila twende na kuima na ila tutatite tukona kana nisiekite nesai ni
emwe ni lemongrass. Ino yitawa lemongrass nithikite nesa some parts of Makueni onakatwika kungi no kwithia ikwatitwe no kamududu lakini watiyo yithia labda nayo ikosete kusobewa undu nwese aimia muno no bunde asia andu aingi nginala makwata withia no anini we umwe wenda wakabanda na aimana na undu zikai ndio tinda ayati kuko alama kwitha mariatia sana sana yu nwese kila to bunde sia imine kwema mate utumia ndawa kwa huko maanisha nitaele usobia muthango tata ila tukwasia regenerative agriculture kana ila tukwasia kusiocha muthanga nita takwia upande mumeo pandu bau takana ka portion kau kana ka portion kau upandite herbs isu ndo ilete ni kukilanja muthangozu kilevinda nicho kitumi herbs tuetete ta lemongrass isu na lemon thyme onayo nithikite nesa ndulu nayo kwanza nitayo thikite nesa munango alafu na isu inge withia isu ti mimea tutona kubanda omonthe na itina mie tutokasia mumeo suyu ni weania na tuyekwa uzui mumeo tona kwikala bubu ona miaka onele ona nduloni sia kilepinda ni endea na osia mwina oregano Makueni tina oregano Makueni na tina sage tambie na oregano ini herb itumika kwikata oregano ino ni herb chambe ni income source nundu wa mibanda nengiti yukuthowea ni kukuete mbesa nayo utumigwayo oregano ni itumika kuongela lato leune na no itumika ni itumika for medicinal purposes kana ndona kwasia tandawa nondo ni meri itothi na mathina maingi nondo ndawa ila tithite tutumia kana maleu ala tuya mena ndawa isu ta cancer ta chao ta blood pressure na siendo sia muthembosu kwa oregano ni tethia sia ona ku balance blood pressure actually na with most of these herbs kana herbs imbinge niko thao tethesia siendo ta isu ta ila tukwasia anti-inflammatory na kutethesia digestion kana mwe kuthia leu exactly usuni wewe wa oregano na ata sage sionthesi katika almost the same class with their stand yani pe mwe na sito ya kikamba no niende na kwiko research omunango ni mane masitwa makikambala nikana with at least to interact na imi maikwewa masitwa tamanene kana timandhi maito maki kamba niona nitukwe lemongrass nayo tumeka kwikata lemongrass nayo idhikia wa chaine chuti kendo tese ta like ninonete andu ingi nitamakese nayo nitetheasia onayo ku reduce blood pressure actually nina testimony ya muimi omwe onambiye nunatumia ndawa cia kuthesia pressure nela wambiye otumia kamumea kau nondu no mwa aimiala maitu iwe thea no tumia lemongrass isu okilevinda kwanza yesa kuweka utumia ndawa isu na lakini isu ndinesa kwa sia ende uwekane na ndawa ndinda kithale lakini to testimony kuma bala we labda ni na mutethe isi o kilungu o kiwango kina uni ndona kwa sia no nete ni tethe tiando ngaliko nesu na ende no yongela aya nayo lemon thyme nayo lemon thyme nayo ni tethe asia kuthambia nthakame kwa hiyo ila tutumia herb isu lakini wethe ayu no ngima siongelwe undonge ula tuita value addition ni kana si the itona na imwe yutesu ni kamwa wa mauta na mauta asu ni momoka ukethea nimo ila tuita active ingredients katika ndawa mbingi
na yu itumika aya na pia niko dha utumika katika ila tuita the cosmetic you know maundu ni mawana ke zinuru sindu isu because idea sina muke museo yes nayo chili pe mundu no kolia yundo na kwe mandolo ata no twamaniye kubanda oitina ile itatu obaunza ila ngoja ne gongo inga tu amukeo mwe pe mundu no kolia yu ndo no banda ndolo ata nayo ndolo yundolo ndolo nayo kindu kila isi nonete cha kwema pia ni ndolo nondo ndolo chambe okay zoni ko take twasie ni to no kuwa siumwa na to siumwa 14 katika nasari wa mekea lakini kuma pau ni to no kuwa twasie wa mina kumi transplant kana wa mina kumitoa baya mundani valo kwende mene kana esia yebo ni kukua around 60 days kana medena miongo thandatu na kuma bau okay no ni katikati wa miongo thandatu na miongo thana nondo nibe utegemea nondo ukuela mumeosu nondo nuwese mumea waonenga madini ala ya ilite wa tembelea monda wa kukethea no sisia kanabe na tomitutu tene ukethea no kukitana atu tene momeo suwa no kwatengethela ya ilite ne binda jela da ilite i chili na jor kisova se chao na chao chili ikoba utumika ko spice ilangwa se ko spice no ese chili for example yawa nondo ya kanwa yeugwa taito you for example you taito tukoda kosa ye ndune yeugwa tukathi tukomithia na thoma ite tutesa ye nomo kwa clients ala twina mo lakini ona misieni no ni thiao na wa mino methia ndolo ni tumika pe ndila iko ba utumia ndolo ta leu exactly ukethea leu wo usuete ndolo namone ne ta India ndi isusia Arabu ni makoda au mitumia mo with their market itwela nene either thingale kwesu nondo yuta spice ku spice leu kana goge na mahoteli ya mwendo ithia nenge mena atalii na mayende tu yes exactly na ini lati unene ya organic farming ini sindolo no itumika tandawa ya ukuna memea lengi exactly asanti uwemi wa herbs wiki wadukani hata na uwemi pengine wa mboka wa matunda wa mbemba na mboso uwemi wa herbs wiki wadukani monona uwemi wa matunda na twasimba mboka na chao nondo yutwaisia for example kana kwa ngelekanio kiendo ta makobisi manana isu nisendo wese itina wa miei 3 na ende pasongetwe na wa minoketha momeo suwetha wa mina nawe ndona we need obandonge we need usioka soko obandonge aya mumea ta mitunda for example na nondo kamba ni tubandite mitunda muno wethia mitunda ni sawa winayo lakini aimiatu kwita smallholder kana o muimiola muini wethia mitunda yake no tono leo wetha na kiugo cha kwikata chao nangi ya miti yake yete mala ibinda ila twita off season ndona niko maanisha muimiozu either kindu ta maembe akethao emu kwa mwaka kana kindu ta masungwa ende nondo wa mbua ugethia no utono kuketha either okeli lakini wethia niko maanisha muimiozu esa kwetela ukwati tina wa chao itina webinda yasa lakini yu hii tuita herbs usewa asionekana wa mina kuibanda na imwe no ketha within a short period ukethia yu tayuna banda ningo expect within 6 to 8 weeks ninambe yoketha so na isu nita the lemongrass lemongrass tumenenge around 30 days kusonga nambe na pia na isi niko linga na nondo so vya mumeosu lakini normally within 2 to 3 months wambe yoketha herbs sia kukuma bau herbs isu esobea ginela ukekale mumeosu kakua na mimea mwe ni tono kwa yuta sage
ni tomekala mundani ona for 4 years na ila tukupunde cia imi kuima herbs nikana nondu mumeozu ndwiso kwa nikumaanisha no na kundu etha na bata wa kwikata kuka kukilanja muthanga kuni tamboso vyola muthanga nitaeka uti no the more tokelia kana o undu twende na kukilia muthanga twende na kumelia pe midudu yetha pata muno yetha muthangani na ya umela ya bia isua ni na kwa kana ya umela yetha na either tusuni kana ende o maundu ange ni thakwa koguo ithia herbs ni cia utethecia munda waku na ndwe sumbua naguo ateo ila kwi thia either ukwe eo ukana ukuimo o kidogo tu ukite kukua o thia ni kana withie ni batheu nundu nacio herbs no ese okay ndona kwacia thia thia the moisa ithia nayo ni la twita kwa kisongo alternative host kana mududu kana uwau fulani utona ku attractiwa muno ni thia theu na woka wakwata thia theu ethia nitawambe yo sumbwa chao ila herbs yako nundu kwanza watie wothia lakini nundu yune wona pando bangi utona kukwata okaindu onetha no babio ethia no kengangizie ukethia indi no wali kama thina ni amwita asuko ndona kwacia uimi wa herbs wina bata nundu naguo wambe yo ketha twacie in a span of 1 month kana kila mwai kana ona wakilela ndukilela zaidi wa miei ile uketha utona kwitha na kindu utona uketha ukekia kindu wa muvuko aside from mbesa ilo kwata maundoni alangange kwa uyo sewa asante na ndi museisia tuende naonena na Mark kuma Zawiri Foods tuina ne ayo londo tona kwima viugo kana herbs na spices na ike kaneza thawe ne kulio tutumie kwisila ili tukenda imwe itano kana kwisila Facebook page tune Mutongo TV kana kwisila thini wa channel kitu cha YouTube kilani Mutongo TV /FM official na indi ete makulio maku na mawoni maku Mark kwao yutende na kuia aimi ti lazima kaima mbemba na mboso kele binda etha ikwikaneza ekana nacio no ye makindu kitono kunenga mbesa uthocie ni kanoka thowe mbemba na mboso weteli umusi no twekane na mbemba etha ikwikaneza na teke kwatia herbs na ikatunengo kwati ndona kwacia no twekane na mbemba lakini kindu kimwe yu tukotha kupitia ni kana pe masabu tuteka aini wethia ingi pe masabu mateka na no sio kwika hesabu ya kindu kitwa soko ndona ko welika kubanda kindu kana welika kwacia ningutemanga either mbemba isi akwa kana ningutemanga ite isi akwa no wale kwitha wikite masabu ukamboma na soko soko wiliata nikana ndukeso banda kindu uthinevo tayube aimiamwe nithito ndikomana mugethia yumuimusu no ithita twasietha no nabandite for example tando lonondo ndoloyu yesu ni common yesu no twithite aimiamwe already no manabanda ugethia muimiusu ana ina soko ya ndolo ya ngilini na yu labda yu mundu wake soko either nduru yake ni bikiye na mundu wa soko wakuka koza ni waseleangwa wethia ndulu na yo yu ya minoti ni banu ni ambi otu yu the na soko actually ithita Zawiri Foods ni tutethetia imyamo ugethia timwithite bu agenda kwanga ndulu yake tukamwe ona nindi ndulu zu yeke kuneoni nondo yutemie nda iliata ilio uwithia muimio sunu wakwata uneko no wakwata ya kai nongwesa otethe kanisa kwikata ko twasi no masabu either mundu tanekite aya na saa ingi wesa kwithia no wikite masabu lakini yu andwala wigwanite namo mese kosa na in terms of biasala na ubandi yake nduke no kwisia kina ke aingi withia no no obaluku ugethia maybe ni mosa ni meania kila menda na ni matia ni cia muimi na ila produce kundo na kwacia yunde sako advise muimi aikane na mbemba completely lakini ambea
kuintroduce nita kuwete ombiyo kapola nondo yuke ni kindu kwa aingi ni kindu cha niyo na aingi ni tukwete na kuendea na kumasomethia ko ndugese kutemanga memba cia yake 10 obande ndulu kwa ambiyo mbola ni kana wambe okwata soko na ipe ngine wona soko thisa wasawa indi uzilika ulike indi fully wimio wa viungo wa herbs na spices we wikanesa taibanda kuya miondani ni kwa greenhouse kana no tubando na ngitha mikebeni na ikekanesa ndisonge kolyo yu yakwe Mr. Robert ndo nakwasia tukwetio deal na moimi monini nondo tenda kuisia kindu kitawa impact kana utethio la tinengete moimi ola munini nondo aingi nimo makotha kuumia ila kwina siendo ta climate change nondo wethia mundu usu ndena plot utona kwazia ona nae makwima ngoza rent bando ndona yu mundu usu no utegemea kindu kilangu banda obu mundani kilangu banda no cho ni kwete cha pizi no cho ni kwete cha leu na sindu ila ingi ko etha te deal na mundu wa muthemba usu yu ndona kwasia kindu ta greenhouse waisia kila tueta initial cost kana ngalama ya kwiki ya kindu ta greenhouse yithi ulumono yu ithia yu ko encourage moimi kana kumupush ama the greenhouse withia ni ngalama nene na ndapota although katika wemi wa herbs Taylor herbs twasia ni delicate sienda kindu tweta controlled environment kana ukethea sienda upandu ai pandu utona kwitha wina control ya either chain kila kiulika kana mutea ula wetha we bubunthene na ni siendo ta kana mbuele kwitika of course ko ndona kwasia nipe utegemea na certain factors ukwati wa muimi we factor emwe kila kingi ni size ya land nondo yu okay na utumie containers kana na utumie mikebe ila tukwenda kwika kindu kitawa environmental conservation kana ila tukwenda kusovea mawithiululuko maitu tuona na ila muimi for example utena mwana yani nwesi aimia mwethea we kwanza ena akota eka nobo wakite nobo withacia na nobo ubanda mbemba nobo kwima yu wethea etha be pandu twana kuongela kindu ta herbs no ka portion kaini ko unipe utegemea na factors mbinge muno lakini sio no twime ona mundani kwanza kwa wingi yute ma mundani ni kwenda yute tema na imiala chokela mategemea no open field kana kuema pandu pate enclosed lakini no herbs hii to introduce it kana tuete teta za willy foods ni herbs sieke kanesa ona chau ona baanza ko gethea tenanzika kana kila ta kuetea kana nikitona kwitha kite chabu kecha kupandwa maybe bandu bangi kana bandu bangi ni research twekete tukethea ino ime asante ni wawe tawaza ni research mwikite climate ukamba wito ni twese ni kibyo na muthanga ni twese kwi mithanga kibathukanio kwi ukundu kwi kithanga thi kwi thatha i kwi yumba kwi kitune ni kutengemea muthanga wili hata kana herbs ino sikeneza muthangani wowote bora ni wasovia no nasie kindu chambe kuhusu climate kana nzeve herbs ila twena sio pau kana ila to introduce it ila na mina no weta na no ni tuongelele ta lemon grass lemon thyme ila to kweta oregano na ila to kweta ila to kweta ona ndulo isu ni sindu twese ni to nakumese chao sua ndona aya yu kilando makwasia ni yo no iton no ile kwikanesa pandu be muthanga wa nyumba kitumi niki kitumi nondo yomba ni yokotha kuya kiuo ibinda
thiasa munango kou ila twasia kila wiwa watu yasia wailo banda muthangani well drained ni kumaanisha ni muthanga utona kukwatia kiuo kila enough kana kila kianeu kwa muti usu na kiuo kila kingi excess kana kila kingi ya excess withie ni kitona kuthi ni kana withie no mawau nwese mawau maingi mauma na kiuo kutuma na bandu kwa hiyo tutona kwasia sikikanesa muthangani ulichanzeve nesa muthangani we na madini ala tutona kwita twita nutrients matona asuto kwata kwesela mbolea kwa hiyo climate ndi asia hii ni ila twita resilient katika kisungu ni kumaanisha hii ni itona kumesia lakini muthanga no ngina withe no tona lichanzeve ni muthanga wina mbolea nesa ukethea muti usu na uo wimea no ndo baikendo kitenda madeni ona ito no twenda chao no twenda madeni na amwe actually nitukwata kwisila herbs isu imwe ni sietha na ila twita vitamin K very important. Asante. Yes. Mark kwa mundu wewa yolo wa wimi wa herbs ndetha ezi kana no nime ondolo nanga mekwatia mundu wenda kwambisia we atona kwambisia ba wimi wa herbs kindu chambe uthenda kuima waile kwambisia na kweka research ndona na chuchu ni kindu yuithie Tazawiri Foods already nwese ni tuthethe tia imi kumana tina market kila kingi wina mwana wina mwana wina bandu ba kuima ndona na ti kwenda na mwana munene ithie tendo mwana o munini twamina kwambia naku withie ni tutona kusonga imwe kana withie etha ni ukwatisie nesa na muthanga waku nitaisie na nitethea undu wende na kuusovya na kuongela mbolea no wiki nesa no wiki ke herbs nesa indi uyongela opasongeto kwa kindu kila muhimu pia ni balo banda kumaanisha ni space lazima ikue no ngina withie wina land na kila kingi ti omani na omani ni wese yu no ndo la mwingi no tona ulea ukwataneza no aimia ingi ni matona kwitha matena access ya kindu twita internet kana mtandao ya kana mtandao unipoto ulikela ithie yutanye nwese ni agronomist wa Zawiri Foods Makueni yu ya wakwa tiwosu wa uthie uni mailete na manengete chao knowledge the ila twita basic knowledge kana o maniola yu wa kwambia ni kana wese kwithia no wekata no usonge no usovia mumeosu ondo usovia asindu ila inge ona kutweka nenge ni wese yu pena oemiola to kwenda oeme naguo kwa utongi na to obundesie so wena wa mino kwata knowledge na ni wakwata market kana ni wakwata soko na wena bandu bao banda kila kingi timbeo mbeu na yoto wanakumya banondo kambio yineme organo ngeze ne mimya ba yu mbeu mbeu ithie nitubuya mbeu tena ibuyo tena ibuyo na yuta aimiala tuende namo tuendete pena ala imi tukwita anchor farmers kana aimiala ala matona tutona matumia ta demonstration farms kana meondela tutona tumia kubunde sia ala inyangi paute tena mubango wa kwikia nurseries nikana withia imiala mebubu around no mose chao seedlings bau kana no mose you imweta sage tobanda i cuttings lakini nondo tamba ko siekia katika kibuwe whether kukwata seedlings no ukwate kwesela ende kwesela idea yutamina kwekia nurseries hizo asante na utenenu disi kana no ikwatikane pengine kwa agrovet nundu tuisia imya inge masemba agrovet la twinasio ukamba witu na ukwata mbeu ndona kwasia mbeu ile itona kwatikana no ila twista common kana
ila si readily available ni ta yandulo isu sievo nondo inembe nondo isu the nembe lakini yu kendo ta sage wise kwetela ukethembe kana aya nao amina wakwata mbeu ya herbs isu ingi in form of mbeu kana muthemba wa mbeu ya ubanda muthangani na sio si expensive kana cia mbesa mbingi muno na nondo ti deal na muimi wa munini yu ithie tena kula cia establish kana teke nurseries kana ibwero tene ta kwata mbeu yu wethe akuma bau nondo mwina yuta mbeu ya kitothia ndienda no nithi kwa jirani ongatema kana ongakuwa yu ni sindu cia muthembozu lakini yu kwesombea no tukwate mbeu ya kitothia aimia mwini maiso ku afford ku lakini wemwe no mutemea aizu ona ngalama ile to nolikabu no to na okukua kwa undo na kwa cia mbeu ile to no kwate kana maybe no ya ndulo lakini isu inge sie na mo nicho kitumi na sio to ile ambo bunde cia imi ondo maile kusisovia nikana tuikaete mbeu na yo yanangike. Asante. Tulike masoko na value addition kana kuangalalato ndisi herbs soko wili hata tuina local market tuina international tuina national market you herbs soko siobo ona katika local market hiyo langu ase local market ni maanisha ona kwa supermarket ine ona akuta muemi ndio market nenge ukethea wabundwani okathinda kitale akakuya pene kingwe ndoto mea theta wa lemon grass na labda ni wa mionie kwakwa niweze wale kuko kambia na iweze nini newienda kitale andavye kendo cha muthembo no ndue ro twa no nai labda na no to mutio kendo kana okamunenga kana okamutwio ona okamunenga mbeo kwa ndo makwasia katika local markets already pena aimiala kana pena andwala tutonotea ona even katika supermarkets paupe na market lakini niwese aingi nimenda kindu kitawa like sustainability with either niwe na supermarket ina yetawana na niwamea ngaetae sage ni thiete kilo 5 kwa muthenya no thiete mithenya leo ye mwane kwete zuonge ona ketha mbeu yaku ni maybe kuthela ya thelete no keso mibanda ingi kwisoma approach ingi ume you no mundigi no ni mwete baby metha already mamanthie pandu bangi matono kwata ndo makwasia yupa uni poto ulikila nikana withie no muimi ni wetha na kindu twita steady supply to us nondo ithiu no na ito ala tutea aingi ni ma export nondo i sindu situmeka muno na ni sindu si export yawa whether dry kana inge fresh so market they bonene sana ta soko sianza ndeta Europe soko sia kwanza wethe ya demand ya herbs hii yolo wakati wa kuma September to May nondo kuku wethe ya climate conditions sia kuku siemetikilithia kuema yupa umetha matena local supply ya kuku ko yuwethe ya mategemea na import ila mekosa kuma kulatoi kwa hiyo ni soko mwenene twithana nayo. Asante. Na thini wa value addition muimi pengine akenya isia akathia no twana wangalangala to kethia ni wakwata ilovia mbeangembe wa kuta si fresh na tazawiri ni matethia sia kumana undu matona ku add value yudie tazawiri foods ambe idie tena dryer imwe latwikite around wote pandu beta wandhangu tina yo lakini aimi bado pea mweme katika sako siena dryers tasia sako sia maembe pe aimi amu kwethia moni makwatanie na ni either ni mathowie kana masevithia chao mesevithia dryer lakini wethia mwemi
mwemi kwitha ena dryer yake ni kindu kivina muno ateo atethe iswe either meke kundi kana tethe ni either ni serikali kana makatethe ni ila tukwita NGOs mwemi kwitha na dryer yake maybe no sana atu kwita small holder farmers nondo ni bina kwa kwitha na dryer ithete na dryer so ndo twika tikaenda tosa produce they fresh na teithite imetwa dryer no tuma okay no ise wa mina ku dry herbs hi si dry ni gusi tha na mbesa mbinga nge lakini nondo wa kindu twita hygiene yu tona kwithia muimi ila na mwiai womia nisi kwitha na oweti mwinga nge mwezi atoma kuthi kwanika obubunza kwake pandu bekito no nguku sioka ni toma kupalania kana ikatia cia thokoania kana kanika mabatine either kisebe kikamusumbo kethea ku withia muimi ula munini no anasie lakini to encourage ya kana tuenda kumonethia azintienda meke mwene nondo conditions nondo wa kuikira quality ibo nondo i one leuo kwa na no thi kutumika bandu bangi kwa une muhimu ithie ntumateve asia kusiosa sie fresh na tuithi tuizi dry although alama to no kwete sie dry no twosa nondo be amwine ngi alama tumea dryers cia circles and groups asante kumana na undu wonete withitwa wimini o herbs na spices ila na market muno ba Kenya na nza nundu atu ni mo export ya ni sieva mwimi utona ukethia ni wisi nalikaba ngwitha na soko okay perhaps imwe you lakini isuti ila tweka ale ide perhaps imwe ta mint lakini niwese herb ta mint ni renda controlled conditions ta ila tungu kwa sia greenhouse na nondo muhimu nitese isunde ona soko aya pengine ta basil ona thĩ na soko na ona ila ithie twende na kubundisia emi na ku encourage mabande ona cio ciina soko isungweta ta lemon thyme lemon grass na sage na oregano cio ciina soko nondo akwitha tirisa kwenda kukunithia muimi wea wa bathi anaito tirisa kwambia kwi commit ondo twese uyesa kuuna uyesa kuuna kwa ni sindu sina soko na ni sindu sina demand nicho kitumi twende na obunde sana aimiala anini wethe ni kana wethe me na source ya income ila ithie you tumeta quick and recurrent source of income kana ukwati wa mituke na utona kwitongelela either ni kwa mwai kana itina either mwai umwe kana miei le ukethia mwimi sure onaika iso tamasungwa kana manana wabandie na kindu kiulika mubuko kwau hoisu ona isu tena sio zikana demand sana kwa sababu ya the medicinal value na the cosmetic industry pia wanazitaka kwa wingi so na pia chefs kana aui alama endete kutumia herbs and spices katika uiwo demand ile yolo lakini production with ya saingi labda thende yes asante tulikandeni wa mitutu ila kana pest na diseases ila si affect ya herbs ni sieva na muhimu atona ukitana na siata ila common neta kendo ta thrips aimi sana mandulo ni makothete kwitha na challenge cha thrips na mowauta na mba no yuka no ikwata mindo walekelelya muno sana lakini nondo ithie no ise wimi wa organic kana regenerative agriculture to encourage ya mwemi atumie sindu ila utona obulania o locally uka control a certain pest nondo like tanduluezu yue langu kwa organizations ta Biovision Africa Trust mapunde tia ime kutumia sindu tandulo
garlic ni kitunguu saumu ukethia mavulania kana peondo masok ukethia for like 1 week hiyo concoction ama hiyo mixture yenye watapata kutoka hapo hiyo extract wakipiga kwa hawa wadudu wanakufa tu naturally. Na kila kingine wesi ni ku make sure kuna ile inaitwa ku attract natural enemies of pests, na ni through ku avoid kutumia ndawa cia synthetic nundu niko thaa kuwa mbinge ciacio. Kwa hiyo kendo ta mowau yuma wau ala mainge ni maetawa ni kupanda pate mubango nona, alafu kupanda pate mubango ni kumaanisha either spacing nduna ati either wati na nyamuno kana nduna eka kindu kita diversification kana kupanda mibae mingi katika area mwino ndo nakwea ubandite ubulanitio utu herbs tutu kethe ape ondolo kethe ape okina ki ona mimea ona mitutu emwe ni tonolea kutengea baude zaida ku to encourage ya muimi atombe ilaita wa IPM kana integrated pest management ukethe no ona kino taubi ni ona kuoko kama no waola nona kana wethea parts ila si affected okaumia ukathi ukavivya kana ukekeo bandu kwa ni kwenda kwasia kana mitutu timo no wemini wa herbs nondo herbs imwe sio ni ndawa nisiyosie nisiyosie exactly. Asante thini wa ona kauno tu elisie thini wa ikwenda kiwu kingi ndiesika nano nime herbs ina na irrigation kana ni utengemea mbuga ya kawaida no utegemea mbuga ya kawaida lakini no sienda support lakini nika na withie ni wa vote ane sayu nipo tukwika kindu kitawa ta mulching. Nisi mulching ni kwikia mabuti ukethea mumea waku pala wiki yake ukana pala omete ti exposed suane na kananze mbingi kwa wikite mulching nithiola kiwokela utumia kwika irrigation ukethia ni atethese muhimi supply kana muthangosu nutoma kuia kiwu alafu herbs imwe sina cover cropping ni kumaanisha mumea usu no tamba naona ta lemon thyme hiyo inakaa hapo chini so kumaanisha inasaidia kufunika mchanga isipoteze nini maji mingi alafu twasi kwa kiwango kina nutona kutegemea kwikia kusupply okiwo o twasi yemwe kwa wiki nondo herbs sienda o inzi at least 1 to 2 inches per week, so meaning hazitaki hata maji mingi ya supply but you make sure at least mchanga iko wet nikana mumea wako wekesa kwitha na stress. Asante. No watu ya kana ni mubundi asia aimi yo maubundi sio kwa aimi mena vaita mwao kana vata mwao thini wa wimi wa herbs mabundi sio ni matethezi ya muimi kuola kindu kitawa post harvest losses. Post harvest losses ni la withia muimi no sobe mumea wake kana herbs yake nesa lakini biki yako ketha withia ndesi kusubia beyond that kana ndesi kusubia kuma pau kuni twamwikia training ukethia ni wese nailo kethende ne kana mumea wako wikekale mundani muno wasia lato for example niwona aya training isu no itethesia muimi kumana tumitutu tu umana hata nika mududu kalikile umana hata nika wau kalikile umana hata maybe either ni powdery mildew to wau nenge either ni caterpillars kana ukethea muimi ni wamana kwika kindu kitwa scouting kana ukethea nduna kitwa banda na walekelelia wese kwetela kwika hata kuketha ukethea muimi ni wamana ni wale kutembea mondani akaisa cia sindu iso so training isu ni itethea cia ona ku keep quality with their standards sawa.
Asante. Katulwe mawoni ma alama ende na utusia isia Stephen Kevuva sia following at farm doctor. Ngisika na niwe wita nita wa farm doctor. Niwe daktari wa mundani. Ta farm doctor. Mark Zivo, uimi wa herbs ni ona nutethia aimia nini mama kuweni kukwata mbesa in the long run. Asante. Brian Muinde na akasia following farm doctor. Albanas Muthiane Kitanye akasia Alba atweloele Westlands. Nienda Mark Chalo aelesie kana turmeric, ginger, garlic kana no sikene sama kuweni no tusongia yu. Wanza Simon atwai ma herbs na twaitomea nitusubia mito na mwau additionally ito kwata mbesa evinda yonde mubea wanza. Silva akasia nenda kuambisha kuima herbs ndolo muthanga wa wote makuweni ni sieva nzeo. Ungekasia this guy is very rich in knowledge on sustainable agriculture. As we normally musio ndini wa maondo mawe miesu I have seen him before no kuonete weka practically parts ya kibadukani ya Kenya akasia farm doctor wazesha wakulima. Asanti. Victor Oeri Victor watching from Kisii. Asanti. The farm doctor niona niwesi wa muno nginona nzawo kamba. Yeah, sure. Doris Mutinda do akasia na kia tuilo Edoret akasia following the farm doctor. Asante. Todhie kulo ni ya tambie na ya Silva ya enda kuema ndolo wote makuweni. Yes. Ekule no sikenesa na ni ya bingi sieva nzeo. Wote makuweni tena ainge muno kwanza mandulo na yuto osuyu ena ebuso ya kwesa kumanana na aimi maimete kiu one we mwene kwithia no athi usoma asisie nondo kila nese muthanga wa around wote makuweni ni muthanga ni mutune kungi no iyo it's a balanced loam yenye iko well fertile lakini nondo ai minimedhe to maitumia nwese fertilizer hii na kwebinda yasa twasie wina mbolea ni no tethesia muthanga waku kwikata kusiuka ingi na withe utona ku support mumea wako kwa nduloni nzeo na muthanga wao wote makuweni ni well drained ila tu ikukwasia well drained ni kumaanisha ti thomba ila yetona kutuma mei ya muti usu wa mea loa ni wakulia inge ile itona ikanesa inge mwema oregano lemon thyme lemongrass chili no sikenesa na zio isusi onda no sikenesa nondo kila tu ikani intercropping nikana with the maybe wikio ni wa ketha ndolo for example lakini bau we on a cover crop obandete ya ukwete mbesa ta lemon thyme ona yo ka ketha ikwete o chao o mbesa kwa isusi onde ni to na kwikikanesa. Albanas Muthiani Kitenya na ke kulia kana turmeric ginger garlic no sikenesa makuweni. Okay no nambi na for example ta garlic garlic to muthemba wa kitungu ndo nakwasia pala tuko da ukosea mono ni kulea kweka kindu kita wa soil testing soil testing ni kuthima muthanga ni kana tumane undu wili kwa uni ndo nakwasia muthanga no kilene ona no ithe kwa jirani ni kutoa mea kindu fulani na kwa kukuelea kulingana na ondo madini mamuthanga mama spread it katika area ya kukou ndo makwasia nyendi tatete kendo ta lakini ninone to andu matatete o sio ila sia utumia so koko yu ndona kila ndona kusia nondo ndukaye goko takome mukamba isu na kila nesinesa ni kana hii twena si oyu ni tona kwikanesa na in case koketha isu itona kwikika ndiamba kwasia nisi ikakande kete testing nondo ndiende yawa ni kwa muimi ikake ndese kana no kikike adiwasio. Asante. Yes. Makulu eluma muthiano no te watumino kelelie amuika maito measia maina mawia pena opportunity ndini wa wimio kwa muika pena opportunity nene muno ndini wa wimio kwa muika ndona kwasia yuta kwa ndio wa muika na
niwese misiene tena land kana tiona spaces ila itono kwika OMI ukaete omundu amwika mbesa lakini niwese kala kitha kiboku ni either utulu kana kwasia OMI ndikwatananga na muthanga ninge wanzisi nye yune na muthanga we bandu zuwesu tontheu na ndio muthe so ti ngeba ya kukwatangana na muthanga as such takwitha ningi ndukwata na mubango ningi koima moko na wimona thembe na kwima ti lazima withe we baya mondani na kwima ti lazima withe we baya mondani ni ungamia thukumi ukethia we agronomist taku wiko mata ni ulika kwa value addition o uno yethia ni wakwata wia kwa mwimi utona itha yenda kubikia weta mark kana zawiri akwate utethio atona mubikia ata nondo you no inye contact person ola ni ground makuweni ta agronomist ni naambikie through my number my phone number ne to no nisome maybe if you don't mind number 0706 18 5973 atongilele ingi 0706 18 5973 na katika ende Facebook Farm Doctor no mbele hapa katika Instagram farm andika tu farm 81 ama farm tu itajileta nitakuwa utanipata huko kwa WhatsApp sana pia niko kwa hiyo namba so I think watu wanaweza kunifikia. Asante. Yes. Chamuthia ndisi wona wimi wa herbs utona kwitha wili hata ukamba wito miaka 5 kana 10 yokite nundu ayune mwende na uthuthia ndo aindi uthuthia waku wa muthia kwa mundu witha yenda kulika ndini wa wimio. Yes, tweminukileria no nasie miaka 5 to miaka 10 yokite wimi wa herbs ningona nutona kuongelekanga niki nondo andu nwisi ni maende na omana kaisi ndui kaima waua mwitu wa no to sort na kutumia herbs hii kwesela either kwekio kiuoni kila tunywa kwekio leuni ola tu ya I think andu ni matona kwambia nondo ti kindu kibina ni kindu kile isi muno kwika nondo we need okubanda bandu banini obanini ukona wambia maybe kuongela okuma bauna usionekana wa mino banda ndo need maybe kuthoa mbeo wengi etha no sobi Yesu either no umio cuttings bau ukabanda lakini maybe kindu tandolo no wose inge no tunenge nge mbeo fresh ni kana we na uniformity ndukathi kwitha na challenges alafu ende maybe undwa kwa muthia ulando na kwasia ndo na ku advise aimima kwa kana ndo no muta ni kana ndukesa ochosa ta kindu kinene muno ti cinema ni kindu wale kwambia obanini ama kana tumia principle ya start small na nduka ignore wewe kindu choka nduka ignore just start small and grow gradually kana ambaye obanini no yende yo nondo wa mino mana kusovia mumea fulani usovia wo ndukuongelanga kwa ndukese kwika undu munene utena knowledge overlooked ambako ambaye obanini and then make sure no work na experts ma wemi ndukese kwetia mwemi maybe kwetia either daktari wa mondata kwa mumea ukwie yuba uteketa kwambia class yo new so na baingwaje ya waste time yako so you begin right so that tuendelee bila matatizo. Asante. Yes. Nondo Mark Chalo nondo wa ukandini wa studio sito na kutwelesya mukamba ni wa manakana no aime viugo no aime herbs no aime spices na yekanesa ukamba wito na ende ni mubea muno nondo wa ukana ukwatia na ito na kuwe musia isia ni utongea mubea Rose Mbuvi na kuwa na kumambane muthetheni uyasio na kuni wakwatia na ito na ni watethe kabanene na langi onthe twakwatia ni athini wa kilungu cha muka yuni kwa kuweta we muemi ambisia obanini o Mark wa weta na indu hithi wongelete na ukesa kwithia wina munda waku wa herbs na spices na withia no uitumie kwa kuika utethia kana ukatwa soko no ikwata ilovia ni kuendea kutinda nesa nye nita wa Robert Mutuko. Inu
Mutongoi